kada kotong Yesus resolvió. Ay socorrerá sinuguraw kada kotong Yesus resolvió. Kada kotong solilo di Yesus. Senang suaban kumadati din sanan. Tumbayaan ako dat ang senang kinapasikan dati di kasuabon ni Baino. Om, atumbayaan ako dat ang senangan ni Pi. Ayan, nalihuan iti dia. Manda semangat asuap dari napasik nga alay didi minimpun. Kasuabon na pabayno nga at ako pakatilambusom sanang natumuko to kam sumambayan. Kinarahingan isuang kerajaan sorga kung sikaw do kasuabon na bayno. Kano kasari pa patilambus diti kay sisan dat sambayang iti. Miagal kasari dat ikalansanan dahay alumi sa piramutan pasinandatan iti panambarasan nga korikot da iginaw dahay tisam tiso tarimon dahay sa kiramientak na karahian no nga pindalan ng dahay. Tinasamayang dahay isong rantuhan Yesus. Amen. Kasuabon na po ba yun nga umbalan na dit aniba iti palajaran ki anaru kasari numaru maru naru di palajaran dati nga ikalansanan dat ay so idadi komon da apasan na kayo lah. Bayno na po hom panambarasan po dati nga minangigit da tulo o sonong no pagulian dati. O sonong no pagulian ki. Sera na pod asadu na panaw adi at tunudan. Asadu pia panaw nga kailah takotadon asanang pagulian. Nga paingkuro di gumulid bay no. Ihino ko sadu ngay gi hilad sampagunan tay ko sa borang garahat. Paingkuro ko pag gumuli ginawa pa kagulibay na lagi. Umbal lagi di kumawas ta mo do case dati. Tumbayaan ako dat ipagilitan dat jemaat dati nga haron it nadakatan it COVID podom siam nga ikalansanan dat ay patilambus kawi dat ogirot magisambayang kasari to ko umbalan dat nuno na po hit ay lalan man to kano po sawa lah okay. Kung sikaw nagilat PA dati tu haron na ayat danuman ni siya talango. May dati intangay isuang dat kisah 15 ayat pempuna dati 35. Paulus Barnabas minion da pira-pira linya dihilat Antioquia. Yolo na padi nga kasari-sari da miyampay da tulun da kagumuan manuduk papabar-boros kinorohingan. Ayat 3 pada monom nga pipira na di timpu da tarikot poboros na di Paulus kumadi Barnabas. Asanong nad iyatoh na po nga gumuli montak ki tampinay datad hilok kota hinggoh da inay tapabaray ti boros sa kinorahingan may pangintong paingkuran na kuot kantakan diyo lo. Jadi ino pahit naraitan di Paulus kumadi Barnabas ay lang dati dat ilo no pati nga
inoretan dati di kanihabdot ay iso o gandingan kinapiampayan dilo da dua tulun ikorohyan dila tulun-tulun hilad Antioquia. Inagi ikalansanan nga asilidad panunggu iti kamono dua tulun. Right na po Paulus kam hino, Barnabas hino. Iyo di day korohyan di tangolun nga iki. Ina po hit kakuaan dilo da gumuli nga may pangintang akukuro na madilod di ka. Umbal no di kanihabot. Ito nga pukul 4 sitanga na maturid di. Mantad ko notodokot dalatot. Hitilongon. Ay umbal-umbal pa di rehat di sa nga daw nga ganang nga itian. Kuat di makan. O ngayon kundi pimpanaw. Da ihilad kasaraw ko pa di ranungan dat ay susunod kumati mangungumo. Hiri kinayanan. Ako na po sila di nga video pertama hiri di bo. Mamakad rasok katanaru, mangasok, mga nanombolwong pama sa luar jeans na hurak-hurak. Kori katakod hiri ato koy. Tinanaman ko na nasirid man pad akanon mo. Kori kat dahiri. Akawas po kayo ho isakot. Inanas nga to asangal-sangali dati nanas ka nga ano kasiyat. Ino pa ikitua. Ino pa ikitua nga ipay hiri di sanda talunalun. Tok. Iri ni kamonit malayod ay menyedihkan. Haro-haroy mo tidari, haro kasari on. Labi kasari doon na hatu sogwas lah nga hinggo po di anim bulayan. O kita kuno po di atok ano di asapan ng mga rajad yun di po. Mongwa di nga apat pagwas minangwa. Makiuhop pa dadi DM iti may pamalana gi. Sambil kotba, sambil kumaraja takadaan lagi. Hiri na di kasaro ko ay di ay lanam iti dohok kumayan da iman iti nga iyoti nakanta ti katasoro ko man tadi alana nakapagod no di bayno. Haro nagiit kantakan dot iyati na po nga tinungkiadan na molohing. Isay da kayo hit kusay ko tandu dat hinasampagunan ni pagihumbot kopasyon ki. Atong kiadan no di tanganak karuhang tanganak. Bobos-bobos sam kapi kita pad i telepon ki. Haro nagi kaguhit sayra na pod ay iti kamoyan dat tumongkiad. Nga oray tani kagutit munong kiad tokotit rohani. Munong kiad da hugama. Haro nagitiad di. Sayra na pod ay so it mga hak dati. Nga haro na timpu-timpu dati dat kotong kiad. Haro mo tigahit iyati na poti nga orikot to kanundat kadang kahadanggot oruan to ka kopiad sumon dihilot ang mo sitar ngay dati. Ay so na pondo mo sitar nga lumomok no. Haro iti digi. Ano pondo di mo sitar akakap nga lumomok nondo. Nga mantad ko oy laan dati ti kapurimanan dati dat ina po yung masitari di nga akon ko ilom mong higit ako posyon dati yati no mo tigatit mong higit ako posyon dati ti
Jadi hari timpu-timpu dat ikinayonan dati umbalet harus sambulan, 2 tulan, 3 tulan, da ay somositar. Mantad kait proses kondolihan. Nga kada to kono lomok. Hali piad no koin sadu hali piad kori kotimo sitar may kakap nga to kada to kono lomok Milo na pom iati no bugyahit. Milo da mongigit tot keposian rohani dati. Jadi ino po dihit kori katandi mo sitar di no kadio Paulus do hilo. Kono gumuli ngonto kagu kakapo yelo. Atau ko insalawon dat karikatan po dit ang mositar dati dahiri gereja nga agayo hot ay nugarit yadi agayo rati okon pondod ino po daerah dati di nga haro podo gereja piro po gereja bobos to gumud isa o mositar ba ino ino po dilet sorokum haray korikot dot iti tahun 2000-an na la hari korikot hopodom talo isoot daerah komono komoyan na po nga talutulan insan ni mo si taro kakakap nga okito kopio dati dot ay haro pisuayan dit itingoyan kakapo sayra na pod ino po mo si tar nga orikot nende jadwal isyo ako yung monomboras do kayo nga sa kiro na pod kagalagalid di hom kuro yun po lah o mo'y mo tidi mo si tar hari sabat ka ipi ay amoy sambayang amoy ngay sambayang puji Tuhan haro na tiyod haro na gimadihit korikot mo ti mo si tar hari sabat ka nga ako nagi gumogok nakuroh tu sayra no pod korikot ti mo si tar nga otood no ginawa dati yodit miagali harot painsusuay semangat painsusuay aura hiri na di kakuaan na tong mo si tar oporlo halawatan oporlo di ti jamaat talawatan tu ihati sendiri nga kapuri mantokod painsusuay na gabo korikot na po yolo putalak no ngay doon na po na puri manan dilad korikot nun doon gereja tok hano milon na po iya sikula sabat iya akot ba nakura tu iya de tu ay mayaan ni jemaat det ait alawat langadon mo sirongo nga suway mo tidak tidid asarom suway di lo ino pwede mo si tarot asaraw nga miloh na padahom pagiduduo dati tugas ka iyo kayo sikula sabat sikul kobasanan nandad patut tiganad imo si taro khotbah milo na hom iya de nga suway ga dati tid asaron sebagai jemaat milo na pom ajarang koy gay pastor korikot tidahay lang hadon dia hadit panambarasanmu iya katu sabat sikulum iya ikut bah mia galid iya dihitit don jemaat atau sorow nga ina pwede mo sitar mila na pom pagiduduon man ko sabat sikulum man ko ikut bah teko bulihid iho sabat sikul nga iyo ko man khutbah mau tidak mau man pa kono di sabat sikul makin nangogan khutbah mo sitar jadi haro na po yung susuway suway ko iri it ralan dat i komuntakon inisiatif alternatif itipian do ketua gereja nga manto ko imo gilawat-lawat ka jadi ketua gereja mantan de gereja mongelawat hila gereja B iya di nagi kagu mogi balas-balas jadi
misuai no matire haro no kapiyahit kapurimanan dati dat pagsusuhay no suhay ng dalo manalahan na pa dim ay di langadon gi it kasuti-suti na tibay na to hinimo sitar ka yara nang hindi tiyad dil jadi sa kiramila na may panawkago nga kukanto may dinad ako manalahan ko do gi rumikat ako di hilod hingo kapa tentu lah kapa ini siya manto ko siya sikula sabat karikot kutbah nga isiyo pakago kutbah orologo rumikat rumikat na hirid may among ga zoom haro zoom may among si gagay nga asuho haro nagi kanta miya gali dihit kapadasihan dati haro himo si taro ko borosot palan-palan tokod man toko may toko rikot ti kaimpun pay sabat si kulot may toko na punod awal asuho toko mamipin si kula sabat ka isay da ko'y ang alambat na rumikot iwawayoon suway ko mo sitar ito nga wawayoon da igereja nakorto alain ko rumikot ta igereja modasid asuhod pamimpin kula sabat semua nga ihiri na nakampun na hiharis sabat petang kadit iwayoon atau kay insalaw da harot di ilop ya mo sitar dati lo nga tulun ni gia hari di lo dot kapurimanan ka daw nga ajarang komon kud ajarang iyoho nga iya dihidilain komon kud ajarang ki ajarang mati ka payo mo sitaret isi paingan dadi jemaat tahiri haroh piah nga mungkin isuanggot haro na po hopod haro kanto sang ulun tay kedua kau gumuan na po nga hiri na sikula sabat karikot bobos piya nga hiri na misyon karikot nagi suway iya di matiri kakuan na po nga ginawo na po kadidi nga khotbah jadwal khotbah hari itu di po umbalay mo nirik pagulono okot ba nga awal di masitar awal di masitar ka asuho di sekolah sabat jadi hali piah dat miagali di kapuriman toko dat karikatan na po di masitar nga milomon suduh di semangat it rohani dati karikatan di siyo nga sorohon no dati dat ino pa imila patumboyo dat rohani dati nga ihati no mati bobos sa milo na ilang manguhot it papakitoh dat paingkura kapurimanan do kayo nga ino pa ipapatunod imanundun kapiad ay pananudan rohani dati ihati no mati kada toko panalahan nila mo sitar sera no pod ahin ni mo sitar lumomok tako no paingkurah tako di tiad ayat talunah padam turu Barnabas orohianday siyo dat magangat de Yohanes inagit retandat Markus jadi di Barnabas pati nga korohiano po siyo nga akon ko sangulun akon ko duo nila tulun nga manusia haro tulun da suway inapaday angatan di siya tumanud nga Yohanes iretan ni kadaud Markus sa tesoro kasyo muti osonong ngomongi gita tulun ikombal minanong kiad dati dahilan Pamfilia it aku maraja miampay dato
mantadidi iti napadit adiolo kopiagalan iti komon na pagalo nga Barnabas na po nga igitan ta Yohanes ka nga Paulus na po nga ay tagal ka nukad dilo dengan tegas it monopot no kopyo mantadidi iri na po di nga pinopointa lang dot perselisihan it adilo kinopingaman adiolo ikinopiongitan akon kesapiratan nila lobo ako pingam ako pisudong ako piontok halip piyamia galidi Barnabas na po nga nigitan kasari di siya hi Marcus inagiretan da Yohanes dot ginumuli dahil kamoyen dat Cyprus paingkukura di Paulus nga Paulus na po ino pa inumandi siya Pilio nga Silas isilas na po tinga it mantad ko kinasagaan di kampinayan ngay okay toh dati tit pemimpin dati iyolo na po nga haro diolo det pengintangan sendiri haro ikomundo malayud haro pandangan sendiri iyoho haro hi haro pandangan sendiri ko emisimbah suai na di siya pengintangan miagal ko kangamda tiati kad ginamo ko yoho nga tumano do pa di suina bolinsay kangamo tiati ka kangamda det sekiro miagal iti siaran do DM kano pa di Paulus Pilo kangamda pukulampat ako po tu pukulan mo pagyandad ay nga mamanaw po ay kape mamanaw kuno mo pamutong ka nga kano pa di wilin pasan pukulan namdado kangaman may nakagudi mayta amandos mumbalo ko dayo di pukul 1 pitang atuong magisusuay ilawawoy on dati lang magisusuay di pangintangan isuang do kayo nun dati magisusuay pangintangan dati mantad ka pisuayan iti iyati na po nga haro timpu det karay titi kamoyan det porsalisihan kapirati piya nga mantad ka it dati da pangintangan irinan da po pentalangin det kakitanan da iyati na po nga hari kemundet perbalahan. Jadi haranda kapagisuayan, magisuay-suay ginawa, pandangan, pengintangan dati. Mantad kapisuayan iti, mila nagindad, mangigitat pitong kiadan. Ayah, pokok kayo, ondilat dan pejilas sandudan nila ho, di. Saya na panda kausa nun natit pisuayan, pemusarahan na pisuayan nga, orikot nandalo kamoyan dat perbalahan. Perbalahan, gisa maharan dati kamoyan dat pinsaduan, tay ko pitong kiadan. Isuang keluarga, pero nakapya ipagilitan dati dat aiso nakapya perbalahan isuang keluarga. Aiso nakapya pitagadan. Paingka kadisa paingka. Aiso nakapya hit. Kadisawo. Kadikusay kaditandu. B kaditandu B kadikusay. Aiso itu ya digi harok ha. Aku nanto kan pod isuang nupo keluarga. Kadang-kadang kopuriman tokon hari mangku imonosol. Migo gol pod isuang keluarga mitogod haran na pod kapingaman.
No kagadi don malayo pa ng barasan di. Iti nipon, iti dila. Sedangkan lidah lagi tergigit. Misungku pira taon mikaruhang. Gisambot ti kalahi nga mihangari kasari. Isuang pihak keluarga. Mantad ka itit kapingaman, kapiantakan. Mimbulay nandun la kamo na porsalisihan. Mantadit kamo na porsalisihan kapiongitan. Mimpu nanda minsadu. Kapinsadu asanong nagidi minsadu. Mantad kapinsaduan katutukan ng mga mitongkiad. Jadi iti na po di kumundat kapingaman nga o kito datid isuang ka keluarga nga agayo tamundat kaintalangan. Agayo kasan. Nakurah tu inapahit kaubasan no patulun nga mikawan haro pati kagaya misinta-sinta kadig miyang balut pengkali naid miyang balut tunang pengkali naid kumawin nun do. Ino padagi ahit kakuan kadihara pay piyang bolutan hara timput tunang nga moy dahdet itinapundet mikaruhang nga kapirati. Tapati kapirati pero linaid ako mikakawan hari ko rikot hapod taon gi. Hapod piha taon na ko misisinta kawin lagi. Kopi kawin migogoli kasari. Milo na padadim alay dadi misisinta na kop ay so no hitano ratian mo. Ipon do serius betul lah tu. Man naging do nga. Ino pa isusuay ka rin nakop man padadi ka biyam nakapirati no. Nga kagumuan nagidepian takon na boliau-boliau di lain. Tok ang setia no gitu. Setia kepada pasangan. Halik piad miangar pa kasari. Paingka nagit isuang nagereja. Nga mantad ke harati pisuayan dat pengintangan iti wawayon nga dati. Ketua gereja pentadbiran, suai di pemusarahan ketua gereja penginjilan, suai. Ketua gereja belia, suai. Mantad ke magi susuayot pengintangan. Hirina na mimpun, nandad haron dati kamoyan dat perbalahan. Kausa na po na kapiyahi kamoyan dat kapagiongitan. Nga, inapundahit ketua gereja dati so nga haro no di siya tulun-tulun haro no pananud daw imonukung daw ketua gereja pentadbiran ketua gereja penginjilan haro no di siya woyo daw it tok patut dat iya tibo kado mangusang-usa ki saira na punda haro miagalidi nga inapundahi gereja dati nga abobak berpecah ababa. Kadang-kadang imong imbulay. Kadang-kadang itinapo cabang sekolah sabat kaintalang. Hokon komantadet no kagumuy anggota. Kakuaan na po nga nababak ti gereja. Hato ka insalaw na hartiyan di. Sakir na po iya di hinadakom kuren po. Nga kumbalo ko nakamong kat sa ngulo kumbalutan mo. Ako na kailo. Asadu na di pibabarasan itu har cabang rendisyo. Asadu na di pibabarasan na isyo. Paingkuran na pandangan nutiati kasyo nga ako nakaga. Balumbal po di murabos at pandangan ko. Kang ko na di. Sa kirah na pod ay iati. Haran po masaala datin isuang gereja. Kiginaw toko dot okay borasan ko na pod magihom no matigyang ngaran ki isay mangaran timan ko bay no hoy say do ko mano samin sikir ba borasan ko disyo kad isamin
hilo aku gereja dot kuo di gulo nga amo ako na di orahan poing ka kasyo mantadid di isiyo na po di nga ngambot ino po iwalay siya nga osadu mantad hiri gereja ko kitanan po nga kangam na haro cabang do hiri bo. Jadi aku na kailod mia galid dihot pasal sebab kekuaan det haro cabang hiri di samin. Apo senerai tanda tiadi nga ponghot na di siyod nu pandangan nu dit haro masalah di suang gereja. Jadi mamay kuno po di urobusaid sekiro na pod iya ti hiri gereja induk haro masalah kiginawa ko mundali gereja ay si sala mantad ke gereja PMC Tamparuli har masalah nu di saya ko mantad PMC har masalah do kaud ikuo moyo ko naginda hilo gereja nu ita sosomok hilo Tamparuli oy dambay har dambay ka hilo ako naginda sumambayang jadi mo di sambayang hilo ay si masalah di nga amo ko pakasaliwan salah sayon ni masalah no di gereja induk hilo pa nang ikilo asanong maray tangaran gereja Paturidong so kira na pod harap masalah no di anggota dahiri gereja Paturidong mundalih ke gereja Mantub ay si masalah nga pastikan dai na pay masalah no diri gereja Paturidong nga salah sayon no pagulo kasalasay pay masalah no diri mundali ka gereja ay siya masalah nga sekira na pod hari masalah diri tong kiadan no may ka gereja suay auruan ko di happy ilo kailo di masalah no auruan kay manangano ko dit haron no pakutbahan na tulun nga ngonu sa ngonuo iho numako mo yun nilo ka jadi umbalumbal po di pandapat pasalot ya di kaila ay ko nga kakuan po har cabang hiring har masalah diri gereja induk ipanumbayaan ko cabang-cabang harod hitid wata sakinin dan dati nga harokan tohot ay ipagilitan di cabang di nokura tuminintalang tu haro masalah dati dahiri gereja induk sumusuay to kono gitti ka haro sakira no pokoped haro tiyo digi ay monguro kuro isay no ko ilod nga ako ni mati ko kinorohingan na po ako tidak merencanakan perceraian isuang gereja nga kinorohingan na po ako ni ko poposusuhay da gereja maya iti kemundat perselisihan nga mantad ko magisusuhay pandangan magisusuhay pengintangan tiwoyon nga iti haro nagi kanta-kandat kay mulay tiyo di so kira na pod haro nembulayan dati di kasuabon bay no piro no taon no kayo it miagali dinoyan ay say salah dot tok sesuai di pelajaran dati di 26 hari bulanom makimapa ko na di kumagereja induk to iri nagi mati kakuan ko di tinumong ki Adelaide kagi tok aramay na karangahan laid dapoy kes imulay ano anak tumugod ka pero iba nakasagit ta ginawa nga alumis sa dagyarid ay sumasalah ay sinumusway bo nga haro nagit haray pi ati adi nga atumbay antakod ay apupusanat ay panghupan da kinorohingan moy iagal pi adihet kinapamansayan di cabang nga milay kasarid undaron kadi pang isasamad nga topati mah bah
tumanud dapat ilmu sains, right ka iti kuman. Ngon nakaganda intay kuman nga iti no pa kuman da sumakag pengkuro. Di nila ng pengkuro kapyo nga tumanud da pa kajian diolo nga akon komongan sit. Miduo. Sayra no pondad ay milon na komondo it nasukod na dihi kuman. Miduo nando. Asilin nando duo. O sukodit duo kuman. Miduo. Apat. O sukodi apat miduo. 8. Miagalin di. Jadi iti dat gereja dati nga iya di kakadari bo. Sayra no pod cukup matang na gereja nga miloh na miduo. O kani ko sumakit dihit sampaping iduon. Kani ko iya di. Nga iso no pamantadet no kura tu miduo iti gereja mantad ko ilaharet kapagyagalot pandangan. Paingka nagi kadaw tit ugama dati iti Kristian. Kristian kano pom ogumo no kuro. Sayra no pod hari tumbayaan. Sumusuway no. Paingka do pandapat sumusuway. Paingka sumusuway. Paingkura diti Adventist. Hari karay ta iti no Adventist nga tinimungan dit kebenaran di haro. Jadi ko insalawan dat piro-piro doktrin dati haro nagid hilad Kristian da suway. Tu okito no po dati kebenaran do hiri igitan to koy. Ilo pia panjahat. Ipia dan panjahat pia dihit it sakirat iati lah. Dempang ganas pia dit kaubasanan nga osanong na pohom. Man to kay gunawo Kamuan kuno pa nga sakirat ikamundat pari kemanusiaan. Kani kay karaton. Hingga to kana didiho ya sadu na. Sadu na di minanangkus. Jadi iya di nati isu angga gereja. Mantad ka magisusuay kapurimanan dati, magisusuay pandangan o rikot nagid harahiti kamundat perbalahan. Po topikon po susuayan to kuna takuri kampung nga iya dito kay mantad ke magisusuay pandangan di penduduk pemimpin dari kampung. Masing-masing haro kroni. Ino po'y kampung nga ababak. Suway hilo, magisusuay. Mantad ka magisusuay pangintangan. Ababak na kampung. Ay so no kay sisan. Paingka nagiti YB. Rumi katapo dilo YB. Iya dihi. Ihati sebagai penduduk kahitid. At miagal ka iti Sabah. Mantad ka magisusuay pati dati. Iri nandat ihati na pang ababak. Harahi pati. Diro ito nangaran. Pati tutumogo di wakan ki. Mantad ka magisusuay pati dati. Sayra na po magisusuay pati. Magisusuay na pandangan. Magisusuay na panda pangintangan. Mikaruhang piya nga ako pisonsod. Mia anak migogol. Igereja piya nga iti na po pati nga mimbulay nakasari bo. Hatay igereja. Tugas-tugas sa igereja nga kadang-kadang kat ilo na po pati nga milo mo say dati dat kapagitong kiyan. Ako matiin sa lawan na miyaga ilo. Sayra na pondad magisusuay ti pandangan ikamundat perbalahan. Nga yati na pondam rumiko takanandalot aratan. Magirat-ratin do.
aratan toko di sosongulun. Aratan di ketua gereja, aratan di diakon, diakonis, tu ketua wanita guys yo ge. Hirih nanda dhara nanda kemondalat. Katilambusan na padati nga perpecahan. Iswanggat miagal ka iti negeri Sabah. Mantad ka magisusuay pati dati. Hilo na orikot nanda la perpecahan. Ababak to kono pohom pengkuro po. Ababak pati dusun. Momonsay na gidi pati DM ini. Ababak na po pati. Ababak na tit watas dati. Mantad ka magisusuay pati iti pia tong dusun nga magigogogol to kay. Hindi ada kayo hoy. Ay ilo no masalah to ko tibo. Tapot ko piyo. Igereja itiso pati U. Itiso pati W. Itiso pati P. No pakago pati. Itiso S. Magisusuay pati. Kadang-kadang mantad ke hirip pati gereja nga abobak. Tok. Ilo no kabungahan datiti. Ayat ka pada miso. Apat na pada miso. Tok mo ipakagod anam si tangabay no. Anam Kisah 15 ayat 41. Mantad ka minisusuay pakayaan di Barnabas i Paulus. Ayat 41. I Paulus na padi nga pamanaw na di tinumutok dahilod Syria Kilikia miyampay popogirot di jemaat-jemaat dahilo. Hali piad harati kamoyon dot perbalahan, perselisihan. Akiroh dot iswang na keluarga. Mioduh piati mikaruhang. Nga kada na dati lihuay tanggung jawab sebagai molohim. Haro hijahi koboras sidid migogol kon po mikaruhang nga kada pa kita ni tanganak ka. Nakura tu iya di. Saira na po kakita tanganak ko migogol iti molohim nga purimanan na po dilo nga inapay keluarga nga ababak na babak. Ay soot tiada sepahaman ka. Paingka nagid iswang gereja saira dat mogigogogol iwawoyon ipamimpin-pamimpin. Ino po hi abaratan idi nga iauruan idi nga ito nga jemaat. No po di man dati may sambayang ako oroh yan tiyolo. Saira mogigogogol iti woyon iswang nga kampung. Ino po iaulian nga irayat. Mantad ko mogigogogol iti pemimpin dati di kampung. Kampung aurus. Mantadat magigogogol iti tong YB. Hingga po kaano to kaparuntukan. Pembangkang hilodi ato ko onwan paruntukan. Pembangkang hilodi ato ko onwan dat bakalan makanan katimpudon dogi. Palad. Yodi. Nga ino pa'y apatut dati dat man sapo dahilo. Iti na po kumoyon dat ay kapagiongitan porsalisihan nga ato ko na milad ilagon. Haro kasari. Ilo piawoyo on iswang hugama Barnabas, Paulus. Kawaya ilo kumon dat porsalisihan. Iswang keluarga. Isa kapagalan. Ay so keluarga it 100% set. Ay so akong balo migogol, akong balo it aharo kapinga. It ay soot kopiongitan. Mustahil. Haro kasari. Kadang-kadang gara-gara no bawang nga migogoli. Gara-gara no kisap migogol.
Ay so ikomondo sampurna gi. Paingkana gi kadaot isu anggat ay grup DM grup DM hingga ho akumbal harap yongitan. Haron po. Mantad DM Telegram po tayo so lah. Tuit. Songing kada ada. Songing kada ada ang DM Telegram gi. Ay so nakapiyongitan na Telegram to. It komun songing kada ada ang DM 1 2 3 4. Magigogol to kay haron no hit anti-vaccine, haron na pro-vaccine. Jadi isu ang gereja nga haron hato ko namilad kamuyan da aiso. Haron na po kampung isu anggot. Negeri isu anggot negara haro. Haron na po. Ilo manuk miyak-yak no kuro. Naiduan kan to tanakil lo nga haro nga hali piam migogol ko mikaruhang kan pod hilo sambil meneguhkan jemaat-jemaat ino po'y tugas dati sebagai molohing nga kada dati tong kiaday migogol ko pia di sawono nga kada dat gisembo ino po'y tanak nga miyak-yak nga tanak kumanuk migogol pia kada nagisemo ada dan nga itanak gara-gara aratan ke di sawon anu no padulian ni tanak anu no pasusuon loson hinggo no polo kon kay tanak ko nakasala yo ko gaduh mantad ko magigogo goliwoyon isuang gereja ada ni jemaat kon ko harus salah di jemaat imi gogol harus salah gitu mantad ko magigogo goliwoyon di kampung penduduk kampung ay so nga di peruntukan da anu mantad ko magigogo golo YB koy hiyonon magi pangkat mundur ti kerajaan to ko koy hiyonon dot isay madi pemerintah magi sap-sap ujung-ujung kot ay di nunununod pembangunan kadit papanganak gila tong YB hali piad harohot kopogiongitan nga ino po'y tanggung jawab dati nga kada dati lihuay keluarga harap pigagalan tanggung jawab kumadi tanganak kada tong kiaday migogolo no mogidu ada na tanggung jawab dohiri isuang gereja kada dati lihuay isayat mandati tamangay gembalakanlah domba-domba ko hali piad harap yongitan ino po'y pason di kinorohingan kumadati gempiyok na dokolot domba-domba kada dati lihuay ikampung atau kok pergi ngam-ngam kada lihuay hari penduduk kampung okon ko iyo ko no po'y pasi isuang dat negeri mogi gogol ko yung YB kada do ko lihuay hari rayat tuminangundi do kayo undi nga iya di mati ko piori miagal na dia Barnabas di Paulus ay lo ko pingam igitan ko Yohanes atagal ka di Paulus iyon doon po hinadia pa ka na mitidoho ka so koy naay nga ino po'y tugas at popogiro tila jemaat nga ay diolo lihuan ay tong kiadan sa kiran pod man diolo idati gara-gara minitogod isa doko na taylanin do ano mo'y ampuya komono po nga itino po kamoyon dot piyongitan kapingaman porsalisihan porbalahan haron na po isuang petugas dati kada ati may tong kiaday iho sebagai menombor sa DM gi kita hunun dat arendi ti
Paingkuroh piad sakira pia arwala ginawa ko paingkuroh nga imonto ka diri sendiri kada na liwad haro tugas haro tanggung jawab popoy lang ka panambarasan munikid kasuabon gi. Puji Tuhan. Puji Tuhan tu iyo dih dati impunan to kan nalo paingkuro dit hardi tu hati itampinay miun Melbourne miun paingkuro dit tong ketua gereja may suang gawai bi ke aktif politik buli here nga mantada diri hom ada hindi jamaat tu magisusuay gi sukungon gi. Okay. Bah, kalimpupusan. Nakuroh tu inapay tanggung jawab nga ada ti lihuan. Hali piad harahot ay masalah kapagiongitan, perselisihan perbalahan isu ang keluarga, gereja, kampung ti ko ti pihak kerajaan. Tu ila na patanganak nga perlu hilo det pangahakan dati. Iti gereja ipiay wawoyoon ngay bahkan di itong ketua gereja itong diakon anggota gereja asukod nagi kay tong mositar nga itino pa kamoyan dat manahak do sukungan akon ko mangirad umur ino pa'y sukungan nga ikorikot ko jadi gereja nga aporlo to kay sukungan dat o nga mositar ngay munta ka pa ditidahay puji Tuhan. Monikid suabi mo si tarat papata doronungan. Okan pin nunuh no pabantuk renungan video di siyo ko boros di siyo ko tulisan di siyo ko yang penting ko record puji Tuhan tidahay lah nga kita ko hinadako nga harangay at kabaktian pagi irinay na naway andahay dit kanihab gereja digital nah isaot lawatan mo sitar kumadati timpo denda ilo na digital paingka nagikadaw ti kampung nga apor lusukungan itinupot penduduk nga apor lusukungan di wawoy on ay kampung paingka nagyahay tong YB yahay minangundi ngay minangundi ngay di gulo opor lo yahay sukungan lobby po di denda tu kumawas to mo di lo corona ki opor lo na yahay sukungan na kayo doho na padad kaginawaan nga inapaday YB dahay nga papakirim nga ida video ucapan mo dat yo kayo hinad N44 tulid tamangan na dako kalidasan jaga SOP moy dat kapag iruruba ta kada tempo tarikat iya didadon harap po day boras si YB sa kurang-kurang tadi tok samangat tadat kita ko tu samangat pagatim tidak semestinya karikot ko parikotan no pay boras sa tempo dendong ay samangat to bagari mo ilan dati dat kinarahingan na po nga rumikat kasari kumadati maya dan nuno na poralan mo'y iyati na po nga hara semangat haro ginawa dati dat tumilambu sa ogirot kumadisyo isay na ko'y lod inapohit porikotan da kinarahingan di nga iyati da tadaw do bayno inapakantohit porikoton do kinarahingan dat mo'y panginsasamod di Wislin Lakansa nga ijason giansing isiyo kan tawin pinakirim mo kinarahingan gi ino pa'y mo'y panginsasamod di Doris Alima nga Jerusalem di Richard imay panginsasamod di Tom Gabo nga Isela Air say dilo sila Air lo
Ino pa may pangin sa samo di Fatima Buja nga i dereri agape. Sa kira na pod irihot ay titungkap pa kinarahingan kumadati. Mahita ko na pendalano itugas-tugas dati. Harupya kasindualan da ginawo. Miagaldo Barnabas di Paulus nga ilo na po tanggung jawab dilo. Do mga hakila jamaat ngay popogirot poporindog kagud paturidong ikutumbayan dilo. Nga pendalanon kasari dilo. Kada man tada apanganakan gisembo ino po pia apatutet kasuang nga pohompiton ngay dati. Kada man tada apanganakan ko doho. Gisombo iwokon nga imbayatan na ko kada to kono ngay tanud det panambarasan di siyo ka. Kano po rohayanam iya no ri kada to kono pagimbayat to kon gi. Atumbayan to kod ilo no pot yati sebagai it nongasuhu notus pinatod da kinarahingan dat pinopoygit tilot tugas da manahakot kekuatan kumatulun da suway. Ako ni ka agaan-gaan. Iyati nga haro masalah sendiri. Hari dati dat kasindualan haro karutumon. Haro nagi kadaw dati kagaton kaboling kahangan da posyon. Nga ay so na suway ko sumundi to kono kinarahingan. Sumundi to kono kumadisyo. Porikotan to kono siyo dat kuno dadi ko iti tugas tinahak no Tuhan nga iya no mati osondihon. Iya no bontugon. Jadi pahilon to kono ti pelajaran do bay no. Nakuroh jadi lah tu alaid kasahari no pagi. Miampai to ko di konsikahan production Yesus na sondihon dati. Umulan diti Mamisusway atau purimana Toririmo Gatos induhan Kadakato Harusondihon Nong ditambang Yesus kasastari korongong mori Ay soko ira sinunong kadang ketoro Yesus na sondihon. Kano misis at akad iswang sambayang? Kinarahingan iswang kerjaan sorga. Kasuabon diti insan porumikat kaguyahay. Agaya konsikahan dahay mantadak kinalimpupusan diti kay sisan dahay dat. Sumambayang kasuabon da bahay na. Nailan dahay dat agumu akapagiangitan da iswang gat. Kapasin dahay. Mayad iswang keluarga pikaruhangan. Gereja. Kampung nagi ihtipya watas at sabat tay ka Malaysia. Nga may niyahay hako pagiroton ginaw dahay dot mamarati ang koylo. Halipya daharhot kaboling kahangan nga ino po tanggung jawab itugas dot pinasaan no dahay nga pendalanan kasari dahay. Haro kasindualan, haro karatan, haro katagadan nga akon kembangan tebiri dat papendalan niya di tugas-tugasan no katumboy kumadahay.
Sakirad ayahay koit nga upan no yahay. Gisambot nuno na pahit nakatumboyo no kumadahay nga kaindalan dahay mayampay sampurna. Timbo diti sumambayang digahay montokit. Ang sana ni jemaat ang tulun-tulun din adakatan dat COVID-19. So ang kuro kagaton dilot isu ang kaposyon. Gisambo atang kiadan at karuhang tanganak nagi buru-buruan diolo. Nga anuan nila kalidasan, kagarasan datinan, ginaw dila nga potilambus kasarid. Harohot samangat moid olingasan nila katanduli kagumya galitimpunan. Kung sigaw Tuhan, tuahakan nulang dahay datadarbay no? Kada ada katangkiad dihay mantadit, pananudan dahay kumadya. Tinasambayang dahay sungaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan dati dot kaswabon may no? Siyaw dako daharan na hit. Anak kontak ka isu ang ginawa nga sa kira na po pintapot ang puji Tuhan. Sa kira dat kangam nga mantado kalamokan ko. Tilambusan to ka na magyambalot kasari. Ikay sisan dati nga harap ya pagyangitan kay pengkuro. Sisa na ginawa dati dat magyambalot magisakadong kasari. Hinako po kapirba tako da kaswabon ni swab. Ito,